الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله لا تخلف الميعاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا
يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا
حميد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قمه الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون
يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
فما وجدنا فيها غير بيت من المشركين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله. لا
الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصونا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين 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 يا مجيب السائلين وأجاب التائبين ويا رحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وقامة الفاتحة افتحنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وعنا عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Sabtu 22 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Maret 2025 Masehi, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Hamid Umar Al-Habsyi yang akan menyampaikan ceramah dengan pembahasan Palembang Makmur. Kami menghimbau kepada para jamaah bagi yang belum berniat iktikaf, silakan untuk berniat iktikaf. Serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang bawaan jamaah silakan untuk dijaga sendiri atau dititipkan ke tempat yang telah kami sediakan. Baik, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Habib Hamid Umar Al-Habsyi. Kepada Habib kami persilakan. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyam Ramadan وأكرمنا فيه بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ووعد من عمله بإخلاص النية بدخول الجنان وابتعاده عن النيران والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بكل إحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا نهايته وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن ومن الأعمال الإحسان. اللهم أسدنا بليلة القدر وأعظم لنا الأجر بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Agung yang kita cintai, para sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hadirin hadirat, as-saimin as-saimat, serta para pemirsa yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga di subuh yang cukup sejuk ini kita masih diberikan oleh Allah SWT kekuatan, kemampuan
sehingga ringanlah langkah kaki kita menuju Masjid Agung yang kita cintai guna melaksanakan kewajiban kita sebagai insan muslimah yang baik, salat subuh berjamaah yang tadi kita rangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa, dan sekarang saya lanjutkan tawisan atau kuliah subuh. Dan kita juga masih melaksanakan kewajiban puasa Ramadan 1446 Hijriah, hari yang ke-22. Dengan harapan semoga Allah SWT mencatat semua kegiatan kita sebagai amal ibadah yang diterima dalam ridha dan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Tak lupa juga sampaikan salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, umat dan zuriatnya ila akhir. Ma'asyar hadirin wal hadirat wasaimin wasaimat rahimakumullah. Tajuk kita pagi ini yaitu Palembang Makmur. Palembang Makmur. Kalau kita pelajari, kalau kita teliti dan kita cermati, memang betul Palembang kita adalah kebanggaan kita dan alhamdulillah kota yang makmur. Makmur segala aspek kehidupan. Tengoklah bukti depan banyak jamaah dan di mana-mana di bulan Ramadan Palembang makmur. Betul tak? Betul. Dari subuh sampai sahur ramai. Dari subuh sampai isyak sampai tarawih ramai masjid-masjid, alhamdulillah. Betul kan? Menunjukkan Palembang kita makmur. Apalagi kalau sekiranya di masjid atau musala itu ada ko'oh. Itu dia. Itu kuncinya. Itu passwordnya. Iya. Bahkan alhamdulillah di Palembang ini kelebihan makanan saking makmurnya. Bahkan pihak panitia musala masjid enggak lapar. Ustaz, kami masalah kelebihan makanan sampai tarawih masih banyak. Lalu kami lanjut lagi. Makmur dah bilang. Makmur. Masjid Palembang banyak fulus. Ada orang Palembang buntu. Hati buntu. Hati kau buntu. Ada gagal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma hati yang besar insyaAllah ada masa buntu. Makmur insyaAllah. Amin. Bukti lagi yang kedua. Tengok di pasar, kebek. Di mana-mana macet. Banyak orang belanja, betul tak? Banyak. Baca mau. Baca fulusnya banyak. Cuma kita kadang-kadang kurang pandai bersyukur. Mungkin ada kurang dikit. Biasa belanja 4-5 juta, mungkin sekarang 2-3 juta. Tapi alhamdulillah, makmur. Nak beli apa berada kalau memang. Nak beli buah ada kalau. Anggur macam-macam anggur. Yang lonjong, yang bulat, yang coklat, yang hijau, yang abang. Betul tak? Yang harga murah, yang miring, yang mahal. Ada kalau. Yang ada biji ada kalau. Tinggal Tapi saya yakin jamaah semua banyak fulus semua ini. Amin. Yang nak kahwin buntu ya. Alhamdulillah. Nak semangkuk banyak. Nak jeruk belamburan. Dah. Nak apa lagi? Nak rambutan banyak. Aduh Allah. Makmur memang. Jeruk segar-segar. Nak jeruk warna abang, warna kuning, besar yang hijau. Aduh kan memang. Ada, subhanallah. Harganya variasi. Agak masam, murah dikit. Manis, agak mahal. Kecut, murah. Maksudnya, aduh kalau. Makmur tak? Makmur.
Nak beli sayur. Aduh kalau Palembang, Masya Allah. Saya kasih. Aduh kalau. Murah lagi. Ketimbang daerah lain. Nak bayam, aduh. Nak kubis, aduh. Bawang putih banyak. Bawang abang, aduh. Bawang bombay, aduh. Nak cabai banyak. Nak cabai kecil, nak cabai besar, nak cabai burung, nak cabai kecil. Aduh kalau. Tinggal lurus. Kalau ada, mulus. Dah kacik, mau? Tapi Palembang tetap makmur. Alhamdulillah. Nak daging, aduh kalau, ya Allah. Iwak laut banyak. Iwak sungai banyak. Iwak wotot, iwak sepat, aduh. Sampai iwak kosak kakam. Ada tak? Menunjukkan Palembang, mak. Kalau ada, daging iwak banyak. Ayam, aduh. Kambing, aduh. Daging, aduh. Tinggal beli baik. Berarti Palembang, aduh galau. Siapa kasih? Kasih buta waktu dia. Waktu tengok pasar. Bahkan Masya Allah, akhwat sekalian. Di pasar tradisional yang becek. Becek pasal. Bau terasi pasal. Tapi rami ibu. Belanja. Bersek-bersekan. Nak nyelok ke kaki. Saking raminya baca banyak fulus. Alhamdulillah. Mall macam itu. Wah, di mana-mana. Rami, subhanallah. Tinggal kita pandai membaca. Syukur tak kita ini. Saya yakin semua kita, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kita kepada masyarakat yang ada di kota Palembang. Namun kita harus jaga nikmat itu. Dan sampai kita sia-siakan. Nak kuih lebaran. Oh, ada kalau di ujung ke ujung ada kuih. Nak kita Palembang ada kering, ada kuih bah. Ada kalau. Nak kek ada. Nak berlapis ada. Engkak ketan ada. Ada. Nak 8 jam banyak. Tinggal fishing macam-macam gelok. Yang sudah siap saji ada. Yang pakai gelok lagi ada. Yang beli kiloan ada. Nak beli sepapat ada. Nak beli 1 kilo ada. Nak beli 1 kilo ada. Ada kalau. Alhamdulillah. Menunjukkan kata kita Palembang makmur. Tak kasih kita buntu tak. Yang buntu itu kitanya. Hati kita. Tapi yang lebih penting lagi bukan itu. Hati kita makmur tak. Itu titik penting. Apakah selama Ramadan hati kita makmur? InsyaAllah. Apa buktinya? Kita ke masjid terus. Dari sahur etikaf sampai buka puasa kita masih hati kita makmur. Alhamdulillah. Tapi ingat kita makmuri dengan ibadat. Terutama di Ramadan ini bulan yang memang bulan ibadat. Quran baca. Baca Quran. Ada juga etikaf sampai kelakar. Kelakar. Sudut sana kelakar. Duduk sudut kelakar. Kelakar terus. Quran ada baca. Tidak. Ini majlis tidak nyogok. Tidur, hilang pula. Hati-hati. Kita makmurkan hati kita. Sebagaimana kondisi kita makmur dan hati harus kita jaga. Dan harus makmur dengan zikrullah. Dengan baca Al-Quran dengan ibadah. Puasa jangan batal. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Banyak juga Pak, maaf ya. Di rumah puasa. Di pasar makan. Di pasar makan. Aku takut dulu. Dek, ya oleh pasar aku sanggup jadi capek aku kipas pasar di pasar ngogok sok dah makan. Banyak. Ada. Banyak. Yang lucunya banyak restoran di Palembang ini. Nah, ini susah. Ada tulisan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan. Di belakang makan. Betul tak? Bertentangan ucapan dia.
tindakan dengan ucapan bertentangan. Banyak. Depannya, marhaban ya Ramadan. Selamat mereka di depan. Saya di belakang masuk makan. Astagfirullahaladzim. Itu ada memang. Itu bukan makmur itu, maksiat. Hadirin yang berbahagia, serta pemirsa yang saya banggakan. Jika kita makmurkan hati kita dengan zikrullah, iktikaf, ibadat, ingat dosa. Ingat dosa kita. Tahun kita berbuat maksiat, kesalahan, khilaf, macam-macam ya yang kita lakukan. Mari sama-sama kita renungkan dan kita bertaubat. Taubat saya ada dua macam. Ada taubat tomat, ada taubatan nasuha. Taubat tomat itu kalau lagi sakit, taubat ya. Sakit sembuh, kumat. Mari sama-sama kita taubatan nasuha. Ada syaratnya. Di antara al-iqrar, mencabut dari dosa. Kalau kita pernah dosa, katakanlah mungkin narkoba, cabut. Atau mabuk, atau berjudi, lagi malah judi online, sudah jadilah berantakan rumah tangga kita, ikhwan. Jangan mengharapkan hal-hal yang mustahil. Jangan harapkan hal-hal yang masih enggak ada kepastian. Judi enggak pasti. Judi enggak pasti. Bahkan banyak yang bangkrut. Rumah tergadai. Judi. Mengharapkan dapat hasil. Ternyata buntu. Tinggal sikap bini. Tak digadih ke bini. Allah. Bini digadih. Untuk judi. Ada. InsyaAllah enggak terjadi pada diri kita. Amin. Mari sama-sama kita makmurkan diri kita dengan meninggalkan maksiat, mencabut dari dosa. Kedua, menyesali. Kalau kita ada buat salah, kita sesali, bukan bangga dengan maksiat. Katakanlah masa kalau nyambung ayam, menang, banggul, kita kuli-kili, judi, kuli-kili, mabuk, dua laki dan mabuk. Bangga, jangan, awas, menyesali kesalahan, kehilafan, dosa yang kita tahu Allah. Ampun. Terus ketiga, ada mulaud. Tidak kembali, tidak ada niat lagi untuk kembali. Ya, seperti masalah ada orang jantung dalam ubu. Dokter nanya, apa masalah? Dia jaga mabuk. Dokter, awas, hati-hati. Jangan mabuk lagi. Jangan narkoba lagi. Umur kau dah jari, dari ujung. Taubat. Dia mau, sembuh, mabuk lagi. Hati-hati. Maksudnya ada orang tidak kembali ke maksiat. Itu namanya melakukan maksiat. Ada juga untuk mencabut dari amal kebaikan. Kalau tadi tak salat, cabut tidak salat. Salatnya. Kalau tadi tak demen sedekah, apa tadinya dia malas ke masjid, dia nak taubat, harus cabut malasan itu. Lalu dia ke masjid ibadat. Hati-hati. Jangan sampai kita taubatnya taubat sudah, taubat sementara. Jangan. Ya, kita nak mati, kita akan minta pertanggungjawab pada Allah SWT. Mari sama-sama kita makmurkan jiwa kita dengan ibadah dan meninggalkan maksiat. Quran penting tu. Quran. Kalau kita mau lihat ulama kita, mungkin tak terturut kita. Dia turut. Seperti Imam Syafi'i, ya, mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. Mungkin tak sebacol kita. Tak sanggup. Namun mungkin bisa kita buang nolnya. Dari 60 sampai 6 kali. Itu masih mampu insyaAllah. Bahkan maaf ya, saya tidak tentang santri saya. Santri saya ada satu hari, satu khataman. Tak tiduran. Saking rajin dia. Padahal belajar masih. Belajar formal, non formal. Tapi Qurannya per hari satu khataman. Menunjukkan semangat. Untuk memakmurkan hati. Kita bisa kalau mau. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Nah, tinggal kita melihat kondisi situasi kita. Kalau memang kita semangat dan ada kemauan, insya Allah ada.
Namun minimalnya 2 kali khataman. Kata guru saya, almarhum Kiai kita, Kiai Zain Syukri mengatakan, ya Ustaz, utama masyarakat itu minimal baca Quran khatam Ramadan 2 kali. Satu berjamaah atau tadarusan, satu lagi pribadi. Nah, kalau tadarusan insyaAllah di akhir Ramadan atau ikut imam masjid kan, sekhatam. Nyimak ya. Boleh nyimak, kawan. Kalau anda ingin ya, menyimak Al-Quran, sebab Al-Quran bisa kita pandang dan ada di mata kita. Nengok Quran pahala, megang Quran pahala, baca Quran pahala, banyak pahalanya. Baca Quran menyimak pun pahala, luar biasa. Kata Kiai Syukri, almarhum rahmatullah, dia tahu masyarakat. Minimal khatam 2 kali. Sekali berjamaah tadarus, imam di masjid ataupun di musalla atau sama keluarga. Nah, satu lagi khatamnya pribadi. Per salat 2 lembar atau 3 lembar. InsyaAllah khatam. InsyaAllah khatam akhir tahun, akhir bulan. Itu pun ada kemampuan. Untuk apa? Untuk memakmurkan diri kita. Jiwa dimakmur. Enggak berontak dia. Enggak mudah kecewa, enggak mudah putus asa. Kenapa? Makmur dengan Allah. Ada lagi alasan, Ustaz maaf, anak dia lancar, bahkan terbata-bata, enggak masalah terbata-bata. Nak pengen belajar atau tadarus, tapi saya malu terbata-bata. Kan ada yang di masyarakat, Bismillahirrahmanirrahim, ulang-ulang. Iya, alif lam, ada tak? Banyak, enggak masalah. Nabi bilang, Anda baca Quran seperti itu dapat 2 pahala. Di saat Anda terbaca-baca, dapat pahala. Anda baca Quran dapat pahala. Nah, kalau Anda alif lam baca berapa kali huruf? Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam itu huruf, harfun. Bahkan 3 huruf. Alif huruf, 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, bahkan 3 alif, 3 pahala. Nah, kali ulang lagi. Makanya Nabi bilang, orang yang baca Al-Quran dengan terbaca-baca dapat pahala 2. Formalnya. Ya. Di saat terbaca-baca dinilai, dan di saat dia baca Al-Quran lancar, itu dinilai. Berarti 2. Enggak ada istilah aku tidak lancar. Enggak ada istilah aku terbaca-baca. Enggak. Rasulullah tidak membahas masa itu, membacanya. Belum lagi nilai-nilai pahala. Kita tahu aku aturkan di bulan Ramadan. Inna anzalna fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Allah alam masa Lailatul Qadar kita enggak tahu. Itu urusan Allah. Tapi Rasulullah meyakinkan kepada kita, pilihlah malam-malam terakhir. Daripada 10 terakhir, dan pilih juga autar. Apa autar? Malam-malam ganjil. Dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Diperas lagi 2 malam. Ambil ganjil, malam 27, 29. Diperas lagi sampai 27. Puncaknya dan kebanyakan terjatuh dari sahabat ulama adalah malam 27. Namun Al-Imam guru saya, Guru Habib Muhammad Maliki yang pengarang kitab ini, dia mengatakan di sini, kata, bila Anda aktif, positif, kreatif di bulan Ramadan, maksudnya kreatif, banyak ibadahnya, variasi, 1 bulan penuh, terutama Asyur Awakhir, siang Anda puasa Anda isi dengan kebaikan, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan apa saja, kebaikan, meninggalkan maksiat. Malam Anda aktif, mulai dari maghrib berjamaah di masjid, sampai isyak, tarawih, ya, witir, doa-doa, salawatan, dan apalagi etikaf. Apalagi etikaf, kata Syekh Imam Hasan Masyad, Anda sedang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, berarti jiwa kita akan makmur. Yang mana sama-sama kita kejar, lah di ujung, puasa lah di ujung.
Tinggal dikit lagi. Tinggal kita ni galak dah. Memakmurkan hati kita, memakmurkan jiwa kita. Dengan Al-Quran, dengan i'tikaf, dengan zikir, dengan tasbih. Kalau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling tahu tentang diri suami di saat malam hari adalah isteri. Ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita tentang pola ibadat Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bila malam-malam pertama sampai 20 hari, 20 malam, itu sempat tidur. Tidur, bangun, tidur, bangun. Itu Rasulullah. Ini cerita Sayyidah Aisyah. Lalu bila datang malam subuh akhir, tidak lagi kata Aisyah merasakan atau memejamkan matanya. But full ibadat dan i'tikaf. Dalam hadis yang lain, syadda min azal. Rasul mengikat tali pinggang, maksudnya itu ala al-himmah wal nasyad wal kasrah, menunjukkan bahawa ibadat itu ditingkatkan di hari-hari yang biasa atau di hari-hari pertama bulan Ramadan. Meningkatkan. Wahya lailah, Rasulullah menghidupkan malamnya dengan ibadat. Saya Alwi Al-Maliki mengatakan ibadah di malam-malam itu variasi. Ya, variasi. Dengan baca Quran, jangan baca Quran bosan. Mungkin zikir, tasbih, salawatan, zikir, ya, dan merenung berdoa sama Allah. Salat lagi, Quran lagi. Variasi. Sehingga tidak membosankan. Tidak ngantuk. Ya. Tidak ngantuk. Sebab kalau kita baca Quran ini, Quran ngantuk. Betul tak? Ikhwan, kalau kita baca Quran, Quran ngantuk. Kadang-kadang belum terbaca, rangup. Belum terbaca Quran, bolak muka. Hujan berat. Hujan berat. Ya. Quran sebelah lagi Hafiz. Kadang-kadang Quran tahu macam Hafiz. Godaan yang berat. Namun kalau orang mukmin yang mustaqim, insya-Allah enggak tergoda. Ya. Mari sama-sama kita mawas diri. Jangan sampai kita terluput Ramadan lepas kita tak kasih Al-Quran. Ahyallah. Kata Aisyah, Rasulullah menghidupkan malamnya. Wa astaiqadha ahlah. Rasulullah pun membangunkan keluarganya, bininya, anaknya. Masa bangun itu urusan dia. Yang penting kita ajak juga kebaikan. Ajak ibadat, ajak berdoa, ajak tahajudan, ajak witir terakhir. Ajak berzikir, ajak bertasbih. Dia nak bangun, selesai. Bahkan kadang-kadang kita yang galak, bini yang mau ke kita. Ada tak? Bukan kita yang mau ke kita, bini yang mau ke kita. Malah kita galak. Hati-hati. Kalau pacak sama-sama. Bangunkan anak juga, anak perempuan, anak lelaki. Semuanya kita bangunkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Terutama sahur. Jangan sampai kita enggak sahur. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan dalam doa yang kita munajat kepada Allah. Rasulullah setiap awal Rajab Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab fa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau sampaikan kami Rajab, sampaikan juga ya Allah ke Syaban dan sampaikan juga ke Ramadan. Kita sudah sampai Ramadan, bahkan sudah ujung. Nah, Guru Sahib Muhammad Maliki pernah ngajak kita berdoa, Allahumma kama ballaghna bidayat Ramadan fa ballighna nihayata. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Engkau menyampaikan kami atau usia atau umur ya ke awal Ramadan, sampaikan juga di akhir Ramadan. Berarti sampai terakhir minta sama Allah, munajat. Ingat, jangan lupa minta sama Allah agar umur ini sampai ke akhir Ramadan. Tapi ingat, dalam keadaan sehat. Sehat. Ya. Kalau sampai Ramadan kita sakit, tidak bisa. Ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Ingat tu. Ya. Tapi intinya gitu. Minta umur panjang, berkah dan sehat. Sehat juga istiqamah dalam ibadah.
Kalau sehat, umur panjang tapi tidak ibadat, tak apa juga. Ya. Terus juga minta supaya husnul khatimah dan minta rezeki. Ada rezeki haram, ada halal. Minta yang halal, yang berkah, yang banyak, yang bisa membantu untuk masyarakat, untuk umat. Hadirin hadirat dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kita Ramadan ini, alhamdulillah, kita banyak kesempatan untuk berbuat. Mari sama-sama kita melakukan kebaikan untuk memakmurkan diri kita. Agar kita keluar atau lepas dari Ramadan, diri kita insya Allah sudah menjadi manusia yang baik. Manusia yang mulia. Manusia yang ampun dosa sama Allah SWT. Ingat, kata guru saya, Muhammad Maliki, Ramadan madrasah. Ramadan madrasah. Sekolahan. Kita didik kesabaran, ketaatan, ketekunan, keistiqomahan. Untuk apa? Untuk ibadat. Atau untuk meninggalkan maksiat. Orang yang istiqamah dan ibadah menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, insya Allah dia akan cetak oleh madrasah itu muttaqin. Mari sama-sama kita gunakan waktu kita, umur kita, usia kita untuk selalu beribadah. Insya Allah kita akan menjadi makmur jiwa kita, hati kita, dan raga kita dengan Allah SWT dan dengan Rasulullah SAW. Saya ingin aja yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT sampaikan usia kita, umur kita akan sehat, afiat sampai akhir Ramadan. Dan kita minta kepada Allah SWT juga supaya kita disematkan oleh Allah, lulus, sukses, ya, sukses di akhir Ramadan. So, Rasulullah mengatakan, bila hari raya di pagi-pagi itu ada beberapa malaikat menunggu di jalan atau di sikak itu gang-gang atau lorong atau jalan-jalan menuju masjid atau menuju musala. Nah, orang yang sukses dan beribadah puasa, Allah akan sematkan tanah lulus. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disematkan tanda sukses dan lulus dengan ridha dan rahmat Allah SWT. Nah, ini ada yang saya sampaikan. Semoga sekiranya ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk jamaah semuanya. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. اللهم إنا نسألك غفر الله. اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأضاء الداء من هؤلاء الأربعة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واحسن أخلاقنا واسع أرزاقنا واشف مرضانا وبارك لنا فيما رزقتنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا رب العالمين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك الله لنا في شهر رمضان. بارك الله لنا في شهر رمضان. بارك الله لنا في شهر رمضان وعد علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام زائدين منتقسين راضين وساخطين مستمعين متفرقين مقبولين مسعودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتضرعنا وخشوعنا
ولا تكذب بأوجهنا يا إله العالمين ويا خير الناسين. اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا نهايته. اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا نهايته. اللهم كما بلغتنا رمضان اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا نهايته. وعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن ومن الأعمال الإحسان. اللهم أسدنا بليلة القدر وعظم لنا الأجر. اللهم أسدنا بليلة القدر وعظم لنا الأجر. اللهم أسدنا بليلة القدر وعظم لنا الأجر بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك غفور رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ceramah kita pada pagi hari ini. Syukran jazakallah khairan kepada Al-Mukarram Al-Habib Hamid Umar Al-Habsyi yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasanya ba'da salat zuhur nanti akan ada ceramah yang InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar MA dan saya Arsandi dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang atas nama kru YMA TV dan TPRI Sumsel mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.